etapa básico lima, molokatuba iha halo apresentação rumah. Neduni iha oportunidade ohinian, hau hakara katu bahas detalhe kona ba etapa lima. Bebe molokatu continua, kita haluha, like, subscribe. Nomos bel hamar kita bot sena seno atau yang hira hau upload video phone kita bot sira bel hetang asesu. I kar kita bot sira sente katak video idane iha benefício beta bot sira kita haluha share beta bot sena bel sira lius di media sosial lo kena bema kita bot sira iha. Surmal kali hane channel na fraitas espera kata kau suri tabut siro kondisi media tani tafiar katak maromak ni grasa nonya bensa na fatin hamu tu kaita hotu piak malu sel hotu hai tan hasur malu balorong ohinian idana tu kole kona ba basiku husi public speaking nya sama kikusmai hawa kara katu fahe haun experiência idane molo katu continua hawa kara katu contextual tuan ia tinang hirak luba ia atividade ida nebemak halo husi CNE no iha momento nebane encontro bot partido político siraniang partido político sira hutu mai incluímos Juliana en sira idane sira tu mai halo semacam kesepakatan ida depois sira hutu atu respeita guia eleitoral niang par depois kita bela halo itania eleição ne aho dia em hutu haremalu dia iha momento neba hau sente dificuldade botida mas be hau consegue gerar situação idane tore mata então iha ikus senhor Faustino nebe mak momento neba hanesan presidente CNN ni husu hau noi o serviço nebe hau hatete de hankata hau parteira hau serviço ya sendo sabe los paus então senhor Faustino hakforda ni hatete de hau hanoi noi foti escola public speaking mia kan hau hatete diangkat lai hau la escola kona public speaking mai be hau aprende husi hau ni experiência sira ne bemang hau sempre koko quase lorondor hau ne historia remata hane hau luk la hanoi ngan hatara tatu share buat ne bemang hau hatene tuan mai be ikus mai hau harekata dalam rumah ema bara quando atu kuliah ya oin hamrik de tia oin atu kuliah dalam rumah hau atu kuliah mos dificilos então hau cara katu fahe hau experiência oportunidade ini ela significa kata hau makatena liu mas be etapa sira ne bema ikusmai hau aprender tentuan hau cara fahe oportunidade ini ita precisa atenção ba maneira hiratuir maine nudar técnica básica kuliah iha público nebe bele halo ema sente confortável nomos ita ne audiência ne iha entusiasmo atu bele acompanha carona ita ka acompanha dia kita ne apresentação sira inune sira bele compreende kona ba saida makita hato ita ne apresentação ne bele sucesso atu bele hatene idane hodia klitan na hatini ha channel idane torema idane acontece lá o state ba ema ne be ma bebaine dalam ema ho background escola bot mebe nia tu hahu sinebe mos difícil molo kapita tamai ha materia hawa karakat folo kananai kona ba saida mak public speaking definição husi ema kuliah publiku ema saida public speaking pira menina definição ne hatete de hankata kuliah ba publiku ka kuliah iha publiku ben exemplo hanesang emha kuliah iha seminar rumah iha workshop ou emha hanesang hato diskurso rumah hirak ne hotu tamaiha a kategoria public speaking niang wahira itatu kuliah iha fatim publiku rumah ka wahira itatu kuliah iha publiku rumah ita precisa tu atenção etapa balung hanesan firmain primeiro ita precisa hatene tópico saida ma kita tu ba kuliah segundo sesema sesai itania audiência iha fatim neba terceiro ita precisa hatene ita tu ba kuliah evento saida hat banghira man kita tu kuliah ita precisa hatene tempo kaloron nebe ita tu ba kuliah ita hatene ti hati dane ita precisa halo preparação banghira ita halo na preparação ita precisa atenção de dia
Oinsa ita bela halo apresentação ihai mane oin. Kata kita tona hafatin público idane, kaita hauna encontro público idane, oinsa tu ita bela halo apresentação ne bedia. Ita bela halo apresentação ne bedia. E a etapa 5 nebe ita precisa atenção. Primeiro, ita precisa fiaran. E a parte fiaran ne ita precisa primeiro liu, mak tem que dominar a matéria nebe ita tulori. La bele haluhamos tahu buat rumah nebe positif ihaitannya kakuta kata kita bela halo apresentação nya oin kita haluhamos konaba itania condição saúde tem que fit kita haluhamos hare di dia konaba itania hatas rua kuliah konaba teknika vogal oinsa ita tu kuliah mana oin ita la bela kuliah makasliu la bela kuliah nini kliu esforço tu lia fang nebe ita kuliah ne ema comprende la bela kuliah la laisliu la bele kuliah hanesang ema baruk tu kuliah. Então, husi ita ni kuliah idanemos ema sira rona ita mo se baruk tu aturona ita. E depois tem que atenção nos konoba ita ni intonação. Exemplo ita hatete de boas-vindas bamaluk sira hotu nebemak atutuir atividade idane. Aminia bem-vindo dela ida também ita bot sira. Bom dia bai mi hotu e ame espera kata mi hotu ho condição ni bedia. Ita liang nebe mak ita atur nine intonasi idane hanesang bele halo ema semangat. E depois wahira ita menyapa ema hodiak ema sente katak ita memperhatikan sira. La bele haluha liafang nebe ita kuliah sai usahakan atu ema comprende. Tolu konaba expressão no gestura isingnya. Ita esforço tu bele uja itania matan, itania inus, itania ibun ho itania parte dagu atu bele expressa itania baima. Exemplo ita hasane ou exemplo ita hanesang duvida ituan ita hansa setilum baema ita hatuduliman ho sopan quando ita sai public speaker ita kuliah manioin la bela gosta hatuduliman hasane baen nela sopan esforço atu hatuduliman ter mais senhor halo favor exemplo ita precisa hatuduliman nebe hatudu kata ita respeita emane ita fo valor ba emane presença parte ida nebe ita precisa haremos la bela hamnasar biru exemplo ita kole botida la luchumus ita nain mesa mang hamnasa esforço atu la bela hatama liman ya bolso hasai liman ya bolso la keleur tongka liman ni ita ne kanota exemplo feto fukne la keleur kair fukne la keleur dulas mai halimar la pijeira idane hustu husi itane gestura isingnya. E depois la bele haluha, iha momento nebe makem husi pergunta, ita esforço, ita bele hansahalau hak basic ituan, para depois ema sente katak ita memperhatikannya. Ita mus bele repete filafali ema ne pergunta nebe mak hato, atu ema bele partisipa dia kitanya aktividade idane, ita mus bele hato, hanesan perguntas rumah basira, atu nune sila bele atensa. I la bele haluha mos, ita bele hanesan repete audiens ninia perguntas, kali kita sente diangkatak exemplo na perguntas na naru kleu. Anto ita bel halo específico para depois audiens selo bel comprende. Hat komunikatif. Komunikatif ne hane atu kuliah konaba atu ita bel mengukur katak audiens sila ne bemak marka presença ne comprende buat ne ita kuliah. No atenção helama ita bel melemparkan pergunta rumah basiran ita bel hatete atu nia repete hikas buat nebemak exemplo ohin ita hateteona mebetir ninia compreensão e denemos bele ajuda atu ita bele hatudu kata buat nebe ita hatone komunikatif ema bel compreende hala buat nebemak ita hato e além de dane ita mas precisa hase exemplo ita kuliah de down maybe ema balu exemplo nia terlambat ituan ita precisa hase atu nia mai homai ni nia sente katak ni hasa komfortabel kera so ita tambah ita hasa simunia hodia i além de dane kari kita hare gesto balu ne bemak nela dum perhatian ita bele hasenia ho exemplo ita hate trihan los galai mau mario exemplo ita kuliah sangne i dane atu ita komunikatif atu dada ema par nia memperhatikan ita tami tebot sir hare dalam rumah ita kuliah ya ne sira kuliah rasi siraniang atau buat nebe ita hatone la komunikatif tambah sira la comprende
buat nebe makita hato. Então ite esforço sila bela compreende, liu sita hasse sila para atenção, depois buat nebe ita hato sila bela compreende. Cuidado liu la bela humor demais. Tamita dala rumah ita komunikatif ni ita bela halo mos atu ema sente confortável, sente contente ho ita, dala rumah ita bela humor ituan. 5, ikus liu, ma kuliah konaba mental. Ita thank ha mental bajai, mental nebe baja, mental nebe dia kata primeiro, ita iha mental nebe dia katu bela hamrik haoin, ita la bela grogi haoin. E segundo, ita iha mental ida kata ita halo insa para nia bela atenção ma ita, sem ita halo nia sem tela confortável iha momento neba. Precisa iha mental nebe dia tambah dalam rumah, exemplo iha momento nebe ita hato dalam rumah iha mudança baru. Wen hira ita iha mental nebe fraco, nebe makita la mampu atu manage a situação. Iha momento neba dalam rumah ita lakon hanoin, e difícil atu ita bel hato ita ne matéria ne hodia iha ema barak ni nawe. Então maluk sira ida nemak basic husi o satu bela se public speaking, nebe mak hau hato na iha oportunidade hinia. Hau espera kata kita bot sira bela senta kata ki ida ne iha benefício baita bot sira e kita haluha suporta channel ida ne atu hau bela continua iha video sira tu irmai. Kita haluha like, subscribe, no share beta bot sira belum sira kari kita bot sira senta kata ki ida importante la bela haluha hamoris mo sita bot sira ni sinu atu yang hira hato video phone ita bot sira bela acesso. Obrigada barat bahi ita bot sira hoto ni bema ka kampanye video ida ne to hoto e ita se solo malu fali iha hau ne video tu irmai. Ciao. Lawan dia.